Bunga party u Parizu. Vanda Nara jednostavno nema mira, a sad joj na meti niko drugi nego Hakimi. Razvod između Vandi i Maura se tek zaleće, kao što ste čuli u našem prethodnom klipu, ali argentinska starleta jednostavno ne planira da se zaustavi. Kako prenosi španska novinarka Hani Latore, Vanda je u vezi sa Hakimijem, zvezdom Paris Saint-Germaina, kako ga nazivaju najpoželjnijim neženjom u Parizu. Dobro, teško da se to kod Vande može nazvati vezom, ali prošle nedelje Vanda je viđena u Minhenu na finalu Lige šampiona. Prema informacijama, boravila je u hotelu sa porodicama i igračima Paris Saint-Germaina i učestvovala je u intimnom slavlju tima. Hani Latore otkriva: imam ime igrača sa kojim je Vanda. On je najpoželjniji neženje Paris Saint-Germaina, znaju se još iz vremena kada je Mauro igrao u Parizu. Reč je o Hakimiju. Dodaje se da je Vanda na finale stigla specijalnim avionom sa uplaćenim hotelom i kartama koje je, kako tvrde, obezbedio upravo neko iz Paris Saint-Germaina. Znači, bilo je bunga posle finala, ali Hakimi je, kao što znamo, celu svoju imovinu prebacio na mamu. Pa sad, čak i ako ova veza pukne, Vanda, od mamičke teško da ćeš nešto izvući.